Ngumsendele $30. Madam Murise. Jirise mushe. Simbiyo jirise. Mushe. Sorry madam, ndini mukomana wa Simbiyo. Simbiyo inini anengambomsendele $30. Ndakamsendera $30 utawira na kuti nezuro achayo kuzorera kumba kwangu sleepover. Haana kuuya. Ini andingambomusendere mari yemahara. Azviti. So inini chuna phela ngikhulumelana ngathini wena ngamashona ngathini mntana aiwa kana makutotara kuti ushona makutela ukuthi noma ufuna iboyfriend ubathini Somele ngihlale kuxoxela ukuthi kwayenzakalani ngamashona ngathini ndikutokudza makara mechoti zoushona makuda kusenza malanguage ngiyabona so wena izolo ekseni ikwathi sithi ufuna ukuya kule kuzenini so wena usiya ku sleep over instead of ukuya ku night prayer uthi ukuya ku night prayer khona but mother mire nyarare munzu inini iri pana majani nyararani wena kumnika imali yakho nahambe ubayisi anondidzorera mari yangu ndata test bhatalule ndotirent iye nditopele ngairent uma kutobhadhara rent nemari yangu usaka wakadecide kubhadhara rent ukandida ndakamwa guchu nezuro ndakatemba kuti uri kuuya kumwa guchu so ngakubona kudata ucaba ihlolo muntu ongenzela bhatalule rent bezosixoxa wena sehlala modicide imali yeshona leke iko imali yeshona yesibhatalule ngairent bezosixoxa phela $30 yangu abangwathukenda wena la uyisilimo modicide $30 nganditukenda naye mina ngiya-understand imali yakho mkhonyana siyidlile sibili but bengicela unike ithuba 1 week kuphela ngulungisele imali ngoba kusakwazi phela mina ukuthi nezindakangwagujani nazindangwama-7 hours azvithi hande iwe so wena sumthatha ngenkani ndomtora ngathini ngamashona ngakutshela ngathini ngamashona athi yabo uphile mana mkhonyana ungahamba laye ngeke ngikutshele mfana wami awusazi lokuthi amazi ukuthi ungakobani isikole awukwazi ukuthi ungakobani okuza kulandela khangale ngokwakho ungabuyisukhala la it's okay uyabazi abanye imbo mother ini ma so yahamba la ngekani fana mina kubophisa mina unyabuya la ngamapolisi it's okay kumbe warathi uhle umthethe engaphenduki la it's okay athi kokufunayo it's okay ndobona ukuthi ngumthora mwana wakhe nxa sekuvukela izinto zakhe khona ngale busuku ungandini la wena ungabuyi la izangalele ukuthi ngitshela abantu ngamashoni